Енергетската криза на големо тропа наврата, а секако цехот од сето тоа ќе го платат граѓаните. На оваа тема, но и на останатите теми за тоа како државата се справува со енергетската криза, разговараме со Александар Обрадовиќ, поранешен советник на премиерот Зоран Заев и експерт за енергетика. Обрадовиќ, добро дојдовте во вестите. Добар дан, хвала на позиву и на прилици да изразим неко свое мишљење о тренутној ситуација. Каде се клучните грешки на македонската влада во справувањето со енергетската криза, а и генерално со сета ова ситуација која за жал, како што споменав, цехот ќе го плати народот? 2017. godina je bila ključna godina, kada je bila najveća prilika da se energetska situacija u Severnoj Makedoniji popravi i da se uradi nešto da ne bismo došli u današnju situaciju. Da budem veoma jasan, sadašnja kriza, energetska kriza, nije samo proizvod domaće situacije. Mi imamo i svedoci smo da cene električne energije su svuda skočile u Evropi i regionu. Međutim, Severna Makedonija ovu krizu osjeća mnogo dublje, teže i imaće veće posljedice nego ostale države u regionu. Zbog čega? Dva su ključna razloga. Prvi razlog je situacija u Rek Bitoli. Znači, Rek Bitola je ušla u ovu veliku krizu nespremna, tehnički nespremna i nije bila u mogućnosti da održi svoj sistem i da proizvede onoliko električne energije koliko je potrebno. A drugi razlog je što ELEM je jedna od retkih, ako možda jedina elektroprivreda u Evropi koja nema razvijenu funkciju trgovine električnom energijom. Što znači da nije bilo u mogućnosti sistemski da unapred se spremi za bilo kakvu krizu. Македонија е пред енергетски колапс. Гледаме дека никој од првите луѓе на енергетските компании не чувствува одговорност, ниту пак од владата чувствуваат било каква одговорност. Еве вие, како прв човек на ELEM Trade, како сето ова го коментирате? Pa, gledajte, kao što sam rekao, uzroci počinju još ranije. Ja sam bio generalni direktor Elektroprivrede Srbije i naravno ja sam nosio odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju. I mislim da bi neko trebao da izađe sam i da kaže preuzimam odgovornost za sadašnju situaciju. Šteta je bilo što te 2017. gospodin Dragan Mirnovski i gospodin Koča Angljušev nisu bili malo hrabriji i da su tada pokrenuli tu investiciju koja je stvarno neophodna. Токму од тука излегува и денешниот проблем, односно главниот цех кој ќе го платиме ние, граѓаните. Народот го плаќа тоа што пред неколку години не се заангажирале надлежните да направат нешто за podulgotrajan rešavanje na problemite. Znate, ima ono što ne platite na mostu, platite na ćupriji. Apsolutno. Često je neki put i cena električne energije socijalna kategorija, pa naravno postoji prirodan pritisak da ta cena bude što niža. Ali kogod obećava neko lako rešenje preko noći ne može, ali slažem se sa vama, ceh je veliki, ceh će biti plaćen. Ne verujem da će doći do kolapsa, uveren sam da će struje biti, da će situacija biti normalna. Ќе ви поставам едно прашање, важите за контроверзен бизнисмен, за кого медиумите еве конкретно во вашата земја, имаат бројни критики и скандали не само за водењето на ЕПС, туку и за мегаломански злоупотреби и трошење на пари додека сте биле на позиција. Токму поради ова, еве и нашиот премиер Заев добиваше бројни критики кога ве постави за прв човек. Ja, kada sam ušao u EPS, EPS je bio pred gubitkom, pred bankrotom. Ja sam uspeo za kratko vreme da od EPS-a napravim drugu najprofitabilniju kompaniju. Oficijalno MMF, Svetska banka su govorili da u stvari zahvaljujući mojim vodstvom situaciju u EPS-u je preokrenuta i dobio sam dosta pozitivnih komentara. I ja mislim da tada premijer Zajev kada me pozvao da budem njegov savjetnik, on je bio dobro upoznat sa mojim radom. Problem je nastao kada sam ja počeo drugu fazu restrukturiranja EPS-a, kad su trebali se sprovedu neke socijalno
političko osetljive teme, kao što je zatvaranje nekih neefikasnih kopova i smanjenje administracije. U EPS-u smo mi u jednom trenutku imali 650 direktora. Možete zamisliti kakva je situacija bila. Tako da EPS je i dalje uspešna kompanija i mislim da će ovu krizu isto sada prebroditi. Vi благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Вестите на вас. Hvala na vašem pozivu.